Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat nginya pai shwa shi Khubor na ke Jylla. President jung ko Meghalaya Poultry Suppliers and Retailers Association Bawan Shai Kharshandi ringka ke sendalang jong kanong aiktien ke seng ke kong Monisha Lingkoi ulakan tajwar bu don benta ru'e bandawa pisah nigi kali kitsiar kumbau la syakena. Haba keren cikilar sai Khubor ke lai trip Rymphang arajar pausan Bawan Shai laong bu download ikisaki kisabut bamu ubak keseng kinong kayi siar kibat iki kali kisiar ki bawana bar ke Jylla ban pet lagi buat ne em ki kendon la buat dekat veterinary ke sarkar Jylla. Ki pongot la ki kertong ki belat heb kerteng hakalai trek Rymphang aracara pausan na ke benta ban aireng ki election syagi yin norbar tau anjong ka khasihus autonomous district council ke ban salong kar puai trek Rymphang aracara pausan. Ubah ti bolang patau bayakun kumukurtong independent akan ke kenti ya ke election syaki yang dorbar tau anjong ke khasihus autonomous district council ulayo da ke syap mau benar. Ubah proses ti sau keme ulong hamba iya jajai benriu day benya kho hakapor election. Ya kini ula penpau haba keren jinong kershan hadim ladep bi Charlotte yaki kot kisla jong u hai SBT mau yongrim kabiya day bekerja kon yaki election syaki khasihus autonomous district council kumukurtong shiman. Hadir membarok ki kertong ni kesandli ki konstituensi ki badan Hatem Rymphang district klependep ki jing thep kerteng na ke benta ke election syaka khasihus autonomous district council ke ban salong hak puai trek Rymphang arajar pausan hakala sengi ublei ke lai trek Rymphang arajar pausan lependep ru ke jing bishar ki kot thep kerteng jing apun drungut ki kerteng. Hadir meladep bishar la syam membarok ki kot kisla jong ki kertong ke biang pura na dong syadong. Mentapainya pasya ki Khubor na keri. Usipai belasong thaj ula kelen yap kat bakalok baka konjong upat kelamin saw. Namar ka jing herthma kile no Hakalgam district jonga Jammu and Kashmir. Kile no kelawan herthma hakashnong ka usong usa habehibab bat kelas sendet kulina phang hakiying sa jong u. Ka Supreme Court jong keri India kam trep an pediang ka public interest litigation ke bakerpa deka court bakan pensitom ki officer bagi bawa badai pen ha Uttar Pradesh na kada ko jinga brio ke kumbalai phongut na jinga lembub ha ka mahakum ha Prayagraj. Ki MP jong Rajya Sabha ki bidan haliang persya klami jendat no na ki yendor barba jong Rajya Sabha hadim chairman Jagdeep Dhankar ula kentat ban pedang ki kendai lik notice ki bagi dekhot ki yendor bar lawanra ka kum ke rule ars pa reponyo banyak halo ka jinga brio ha ka mahakum ha Prayagraj. Kajing lap election Delhi kala kutno minta ka janmit ha ka puarsan beje kajing lap election Delhi kalong ka baklut bha namar baglami kajing thernya ka mar Kylleng ha pedang ka BJP AAP ba ka seng Congress. Kajing thap vote na ka benta ka election assembly kan long ka santrik Rymphang kan ba kajing vote pat kan long ka pratrek Rymphang. Ha ka sengi ublai prangut kile no mawis kala klon yap ha kajing siat bat ki pulet ka Bijapur district jonga Jylla Chhattisgarh. Ka district reserve guard jonga Chhattisgarh police kelakam beklayo ban penpra bon ligi ketem jong gile no mawis beklayo kurup ru bon ligi tiar siat bakin thop yaki insas rifle BGL launcher bagi 12 bore rifle. Haga jimpen telun ya ka ward on drugs mission ki pulit ka Manipur kilalit ban penjat kumbar pusan akar ki Jakathung Poppy ki bidan hateng Nopal district. Kamen syuak las dang malet penjat yaki di jing thong ki belashna drugs hendaki pat bhor kla her thma kla penban yaki barhaga ni kenti ka minta kelet ta kenhon ka baklan. Minta paginya phas yaki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Minta la khang syua shipor ki kat to kat nit li kat lingsun ki bedan harasha. Ki kat to kat li kat lingsun ki kenthop ya ka Astrakhan airport. Kadau bla khang shipor ka namar ki dang pet benya bha khana man light na ka no ka jing thot jang ki lingsun. La shimya ka nikara ka di hadim kadan ka jing pressang herthma ka Ukraine daki drone hagithan Astrakhan. Daki hajar ngo ki patba ki haban mi no na liyeng la sem namar ka ginger palat ka jing shlei haki benta basyate ka Australia. Ka jing shlei ka bajur tam ka dei ha Queensland. Kadau ka jing shlei ka dei namar ka jing ther ulap ba ka ba hadu lai sngi kinthi.
Wui pulit ubasindra ne keken hon jong ginong sam dawai polio ha Pakistan ula sha siat yap ha ule no kedi gejingja kedi belajar Khyber Pakhtunkhwa province ule no ula rong tu ke suloi jong unu pulit ba ula phet krat no na kedi gejaka hadu minta ombadan gono-gono keken hon seng le no ka bakam ye kedi gejingja hendela thu ba kedi kathan kedi ke baklan bha ka seng Tarik I Taliban Pakistan. Ka Ministry of Manpower jong Singapore kalakin tu ginong tre ki bana bari bekide binwan syakmat ban pentip syaka sorkar ya ka kam ka bagi tre ka sorkar kala shim ya kani karai de hadir ba kala yo jingtip bekide company ki belum pisabian na kinong tre kum gajing pentama biang ya ka pas jongki hende ka sorkar kala ong lada ki wan syakmat ban pentip kan le ai harakani ka sorkar kala yo jingtip ba kalian cheng contracting Private Limited kelum pisa kumba arlak prab kundai hajar sauspa US dollar nigisan punyo kinong trei jongka kibana bari kibla trei nado usnam arajar khatsau hado arajar apho kum kabai pentamai lari dang kwa menteri biang u President jaga South Korea bla sha kemno Yoon Suk Yeol bla benya kendu ikinoi lam jong ka Seng Jong U ke People Power Party bat bla kentu yaki bekide benya teli kewe bekide menteri khambha na ka benta kari Uyun ula khot jingalang ikinoi lam party hakajaka bla set yau hasil detention center ke badan hayuwang. Kemancupan kan mau bu President jangka South Korea ula syakem hakaka khandai trip kala lingkot ala cara pausa. Tikita kilagi khubor hakimat kimat Khubor.